Hi guys! Бүгүнкү видеодо англисче кесиптердин аталышын үйрөнөбүз. Дайымкыдай эле англисче туура айтылышын 2 жолу кайталайм. Андан кийин кыргызча которулушу. Бүгүнкү видеодо англисче сөздөр транскрипция менен берилет. Profession. Кесип. Эң башында денсаулык тармагындагы кесиптерди үйрөнүүдөн баштайбыз. Doctor. Дарыгер. Nurse. Медайым. Dentist. Tiş doktor. Pharmacist. Farmasevt. Surgeon. Chirurg. Pediatrician. Baldar darıgeri. Psychiatrist. Psikiyatr. Psychologist. Psikolog. Veterinarian. C kıskartıp vet dep koyabız. Mal doktor. Paramedic. Tez yardım hizmetkeri, felçer. Midwife. Akuşerka. Physiotherapist. Fizyoterapeut. Dermatologist. Dermatolog. Gynecologist. Ginekolog. Эми билим берүү тармагындагы кесиптерди үйрөнөбүз. Teacher. Mugallim. Mentor. Nasihatçı, ustad. Professor. Tutor. JK mugallim. Lecturer. Buz mugallimi. Principal. Mektep direktörü. Rector. The Chancellor. Üniversite direktörü, rektör. Librarian. Kitapxanaçı. Scientist. İlimpoz. Researcher. İzildөөчү. Эми Тейлөөтамакаш тармагындагы кесиптерди үйрөнөбүз. Manager. Assistant. Жардамчы, assistant. Babysitter. Bala кароочу. Baker. Naoayçı, pekar. Barista. Barman. Bartender. Barman. Bodyguard. Can sakçı. Cashier. Kassir.
carpenter, carpenter, cıgaç usta. Blacksmith, blacksmith, temir usta. Consultant, consultant, konsultant. Engineer, engineer, engineer. Technician, technician, teknik. Welder, welder, şiretücü, svarşık. Electrician, electrician, elektrik. Mechanic, mechanic, mekanik. Plumber, plumber, santechnik. Architect, architect, architector. Chef, chef, chef aşpozcu. Cook, cook, aşpozcu. Waiter, waiter, waitress, waitress, официант, официантка. Janitor, janitor, dvornik, karolcu. Tailor, tailor, tigücü. Maid, maid, housekeeper, housekeeper. Горничная, bölme тазалоочу. Keyinki айыл-чарбасы тармагындагы кесиптерди үйрөнөбүз. Farmer, farmer, дыйкан. Shepherd, shepherd, çaban, koycu. Gardener, gardener, bağban. Florist, florist, gül satıcı. Housewife, housewife, büyük koca ülkesi. Fisherman, fisherman, balıkçı. Emim, Transport-sayakаттоо тармагындагы кесиптерди үйрөнөбүз. Taxi driver, taxi driver, taksist. Trucker, trucker, yük taşıyıcı, dalnabojik. Pilot, 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 uçkuç. Flight attendant, flight attendant, bord koştuğucu, stewardessa. Captain, captain, kapitan. Tour guide, tour guide, gid, ekskursavod. Keyinki Бизнесофисмамлекеттеги кесиптер. Businessman, businessman, işker. Businesswoman, businesswoman, işker ayım. CEO, CEO, seçmelenişi. Chief Executive Officer, Chief Executive Officer, başkı direktör. Office worker, office worker, kengse hizmetkeri. Accountant, accountant, buğalter. Lawyer, lawyer, jurist. Judge, judge,
Sot. Prosecutor. Prosecutor. Prokuror. Soldier. Soldier. Asker. Firefighter. Firefighter. Örtü öçürücü. Police officer. Police officer. Militsiya xizmatkeri. Security guard. Security guard. Күзөтчү, охранник. Кийинки программалоо IT тармагындагы кесиптерди үйрөнөбүз. Programmer. Programmer. Programmist. Software developer. Software developer. Programmalık kamsızlığını işlep çıkıuçu. IT specialist. IT specialist. IT adisi. Cyber security expert. Cyber security expert. Kiber kopsuzluk adisi. Game developer. Game developer. Oyun işlep çıkıuçu. Keyinki Mediakino tarmağındagı kesipter. Artist. Artist. Suratçı. Photographer. Photographer. Fotoğraf. Videographer. Videographer. Videograf. Editor. Editor. Redactor. Journalist. Journalist. Jurnalist. Writer. Writer. Yazıcı. Actor. 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 Actress. Actress. Aktrisa. Singer. Singer. Irçı. Keyinki sportko baylanışlı kesipler. Athlete. Athlete. Sportçu. Footballer. Footballer. Futbolcu. Coach. Coach. Maşıktırıcı. Referee. Referee. Halis. Fitness instructor. Fitness instructor. Fitness instruktörü. Hairdresser. Hairdresser. Çaştaraç. Barber. Barber. Erkek çaştaraçı. Makeup artist. Makeup artist. Visagist. Model. 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 Ушуну менен видео аягына келип жетти. Суроолоруңуз бар болсо комментарийден сурасаңыздар болот. Кийинки көрүшкөнчө. See you. Bye bye.